pēhea nei te hanga o te tupuna papai. Ko ia ko tētahi o ngā kaupapa matua I wānanga hia ki te hui taumata o tupuna pono ki whakatū I tēnei wiki. Ko ngā panonitanga āhuarangi, ko te oranga toro whārahi, ko ngā take whare anō kai te rārangi wānanga, ka mutu ko te whanaketanga o ngā rangatira moa pōpō, te aronga nui mā ngā iwi o te tauihu o te waka I te rānei, nō rātau ka anga ki tua. He mea nei ko te pūrongo a Ashley Nathan. Mō te āpōpō, te take. Ko tupuna pono te kaupapa, ko te ekenga o te tauihu o te waka a Māui ki tōna taumata tiki, te hia nui. We've got a 500-year intergenerational plan, and when you think about some of the big challenges that we're facing, not just as a business but as whānau, the hapu, the iwi, how might we get together like-minded groups and people across the rohe to be able to solve some of the challenges that we're facing. Ko whakatūing te kai whakahaere o tupuna pono, he rautaki tā rātou kia whakarauora I te rohe, mō ngā tau 5 rau kei te haere, hei paenga anō mo te iwi. To be able to bring that alive, we need to be able to work with others, and we can do this. We can solve the challenges, climate, better housing, thinking about a better education system for our tamariki. Ko te mahi tahi me te hoki anō ki ngā tikanga o ngā tupuna Māori kei te mātotorutanga o ngā kōrero e whakatinana nei I ngā moimoi ā. Me aro tātou ki ngā māta pono o tātou nei tūpuna, ko te manaakitanga, te aroha, te kaitiakitanga, te tino rangatiratanga, me ngā mahi I mahingia e rātou. Mā te rangatahi ngā mahi nei e kawe, he mea nui tonu te whai wāhi ki ngā rangatahi me o rātou whakaro. What are you doing to have generations in the room, a part of a conversation, but not only the conversation, but a part of the implementation? I think that's the area of opportunity that right now we've got to work on. Hei tā Miriana Stevens, Teitei Kahikatea, ka taia. How do I leave this state of Te Tauihu in a better state than what I found it in when I came to this world? Ko te tāhu o te whakaro, mā pango, mā whero, ka oti te tauihu o te waka, ngā mahi. Ashley Nathan, Te Karere.